Malo me da mau e ahoni, pia malo ai whanonga mai tau proklama me me apina. A kore ke uhu whanga moa i he tala malo e whanua mga hi tala whakatapu kotoa pe. O ku whakatapu atu pa mi he tau proklama ni ka ata moa e whainga maari e koe ni. Ke whahoko atoi ho mo proklama whakawike ko e tufunga whanua alo au. Ai o ku ma whahoko atu i he wike kotoa pe pe mo PALOFESA. Toke tā SIOSIUA LAFITANI. I hene behe ko wha tawanga behe kainga ko wang le rea te tau programa i ki he pe ko fitu pe te ke lava o whanongo ai tau programa i he ahoni. O ku i he laine foki ai PALOFESA ku heni ke ma whahoko e programa pe me he maananga ko i alo au i kenpela malo e tau mau e ahoni e PALOFESA malo e rei pe malo e whahoko whatongia pe me hena whewheha ke ki he wike o koini whahoko e polokalama tufunga fonua alo au. Malo apito e tonga ko tupe mahalo ko ongolerea tu pe tonga. Iyo, koni ongolerea be. Iyo, malo apito. Kataki koe iyo koe tawa mai ke ahoni tonga o ku tau whawhetai. Pea i he mō meniti ko toa pe tau mō ui tau whawhetai pe tau whamalo ki mau e mō lau maari e rea o iki pa le rei e tonga ko toa pe pa ko whamalu malu atu. E tala malu o e whanua lo tu pe mo ko ka e atake hoko atu e ta polokalama. Pe o kulelei pe a mau ea, o kulelei pe a lusane mo family, le rei pe tau ngao mo e pe mo lo au me heni, pe a koulawe i pe kulau maari e rei pe ta hine princess ko la tofu pe ka tua aho mo no ka ngā koutu e mo tonga mea ki tonga, ka koe angaia e mautu u e tonga ka e whakafoki atu malo. Malo pito e Professor ko tui mahalo ko e ahoni ka loto ke taki i kamata aki mua e whakaukau ko e ni ko i ngā ko e mongona foki ai whahinga area pau ko i a whahoko pa ko tarite o ko whahoko ko i e Australiana pe mai ngai whanua ko e ko e a kusi aia o ko loto mo ke whai moha whamatala ki ai i he tuunga koe ni o kui ai whahinga area pau pe tarite koe ni ai ngai whanua lala hiko haa no tau mua pa mono ka veinga o ku whahoko ai he ngai whanua koe ni ai tarite koe ni. Malo apito tonga koe ko tarite koe ni utoki fofoa i mai ane uhu pe ko whiwhia ho o tuku whainga maari e ke taki alu ki ae, ko whialawe ki ae e koe area pau eni, mahu inga au pito ke ne tuu a mani, pe mahu inga ki he tuu a Pasifiki, tau te fito ki New Zealand mo Australia. Koe anga foki na o slawe pe ki ai tonga ko whemau ke toi ki lawe pe mua ki ai koe. Koe anga foke tu ukon a Australia ni o kike ke ai pe monusila e pa ko fila vesi ke kau foki mai he koe anga ni e wakai me wakai a ka wako he tuku au mai hono whawhe uia lahi ai anga tu e ngo whanua koe ni te fito tu a Australiani i ono wā pe mo Britania mo Amerika. Ke he au pito a Nusila pe a kou whi toa ke pe a Nusila e kou whi mau ke whahasio ki ai no koe talu koe tau tuku au mai na kau pe a Nusila ki he tawhaaki ai allies. Ie uhinga he koe whanua na tupu mai mei Britania. Koe whoi uhinga te whi toa. Pe a alu pe koe o se tau honoua kata ki mau ki tae he fi ma pe alu pe ko tau hono wa ia ni tu au mai o se tau hono wa ku kamata ke unu anu sila ia
alu hema nu sila e tu fa maha fonua koe ai tu ngai pureanga allies. Ai ko ku hinga ala nu sila ke tu tau atai na ia ko ke te whakangongo ia ki Amerika mo Britania. Tuku ke United Nations ia mo ukauta ke. Ka nofo pe Australia. Ala nu sila ke tu unga o koe ke te pehate nu sila ia pe ko te whea fonua mamani. Ka tau pe kunau whakau whakaniukria pe kunau paangalahi pe kunau ha. Tuku toko taha pe anu sila ia. Pe koe foi whiri whainga taa ia. Ka koe mea kou tala mai he ka wako ia eni ihi. Koe mea kou whai anu sila, koe mea eo whai e tangata pe koe whiwhini o ku whakakau. O kui ai hono ata mai. E koe taimi kou ku te whai ai tu uniko ia mahino ia kua ato ata mai. O kui kai ke te toi mui. E te toi nofo ki tai ia malu o ato e tāke. Pe koe pureanga hau o whakangongo ke o te ange ki tā pōpula ka mautu. Aia e foi uhinga koe atonga o ku pōpula Australiani ki Amerika mo Britania. Hau ko me tau aki ke taua whangongo pēni ki Britania foi ula Britania sinoen. O skoe tau honoa sinoeni ulo Amerika. Pakoeni kua mai o ngoa taimini o na ulu o ulo Amerika ka e foi kia Britania pe sino Australia. Kai ke koe anga ia ai wakai e ka wako pa koe anga e ku wakai e ta whaketa. Kata wau ke ta whaketa. I e tā ai wata tau, uhinga ko lusia mo siaina, te fito ke ongo fonua pure anga hau ko ia. Hanga rewa e Amerika puke lo ua Britania mo Australia, i e hau kwen ki muini mai peni e tau peni e ongo furutupu. Pea koe ni kua umaini ke foi tu unga, kune hanga e Amerika. Ko Amerika foke u whakaukau i e foi tā noa koe. Nau toku whakotu ueni ane Afrike a honi ai foi tarite, ai foi kautaha o kui pe koe foi oka World Organization o kui koe AUKUS. Pe koe AUKUS, pe koe AUKUS koe ano fai. Aia koe EU, koe Australia ia, koe Kei, koe Kingdom ia, matui koe Kingdom o Britania ia. I hea whangatu uhange ko tonga. Neongo demokarati ka koe Kingdom. Ia koe US lewa AUKUS, US a ko Amerika ia. Sai koe foi kautaha koe ni kau whanau tonga kau whafoki atu. Koe kautaha e ni a kusi koe nau tau mua ke nau whau ai u wakau ku tau. Koe submarine. Ihe mei i koe whotutu ke au ke uafe whanoa ku kamata ano ngahi ai ngai wakatau koe. Kamata ake foi waka. Valu pe kuna wanga pachiti e a kusi. Ai paanga e tolu nge au tupu piriona ke whai ake foi ngā aue koe. Pachitia meheni Britania pe mo Amerika. Koe foi fotutu pa koe fua whamore lahi taha ina Australia historia ki en au ke tawhaaki o military pe koe defense. Ko whangafu waka koe ni unauhanga e ngai pureanga koe ni e a kusi o tau kawe i o pe. Koe ngai fu waka koe ni oku ikai ko ngai waka nau tau atomi ka oku whakarere ake ai nuclear power ai futapiri e waka. Maari ono whakarea he. E uho o waka. Maari e uho i wawa whakarea ko ia. Oku ikai ko a nuclear weapon and pe military ka koe nuclear power. Ayo, koe futapiri pe whakarere. Ta koe anga whainga natula waka koe ni nof pe ilalo kristahi. Koe ke te whiemba oia ke aroha ke olunga mānawa ki olunga. Matui whakarere pe a nuclear power ila. Fito ke hene lere, te fito ke hene. Pakuna uwhenga ke whawhai ke he ia koe uinga ke ua fihia Australia. E kui kai ke kaua Australia ngai whonua ke naulanga ai iwi whaatomi, ai nuclear power, o koe ke tau kaua. A tatawa nusila a moutolu moeni, o kui kai. E foi i tuunia he o se tau honoa. Neongo koe ngai whonua lalaha ia, nau ngā unu, nau tōria ke nau whau.
ai nuclear power ko I fa atomi hange ko Iran ko Korea ko mea ita Amerika mo mea ki ai ko ngā foke na mau I tari te ko prolification mahal ko ha ngala ai ngā fitari te ka kone foki mai ai ko Iran ko India ko ngai fonua ko ia o na mau ka ko kai fe mau ke mau e Australia ka o kutau o se mau I pe he ta fa ke ta ka mande ka mai pe Amerika ya o ko kai ke mau pa kone ko mo ni ia ko ia pe re ma lohi ko mo ni hange ko ta no ko a Helen ko fe fine ko ya ko tonga fa to ko mi Spain ka va palo ko mo ni ai me ko ure a ke he o weiki ia nga tu ko au mai ko truth ai me ko ure a ke ho weiki o ka tau mo me ko ni to ko me ko e to e o va ko me ko ure a ke Amerika ko mo ni ai ta mai Amerika ko ke fe pa ke nuclear weapon o nuclear power ai ke ko nga ia tu o va o ka me ko ki whama bopo no a kete. Koe tau mo a mea ea koe ni ulo a ki koe whawhe paki ki Lucia pea mo se aina tonga. Uho. O mama o he ihe a whanga tuku. Koe whawhe paki ki Lucia mo se aina pea kono whamana wahe ia se aina whika au atu ki ai. E o mai koe tau mo au wakau kuia koe nike na unofo pena tole potu tahe Pasifiki. Ia tau tolu. Pea ko mea kou lea mai Joe Biden na ne mea o pehe, koe tau mo a proseki a kusi ko Australia. Aia, kono wharea e taha, koe tau mo a ke whamana wahe, pe whakapapakai, koe tau a whangafu hakulai, e whakapapakai e se aina I e nau hu mai ke ni, pe whakapapakai a Lucia. Sai, koe anga e tu, koe mea e taha, poini ono tolu, koe mea e taha, o ku whau design e Britania ai whangafu wakauku, ngāuhi Australian, o mai e mōtoro a Amerika. Pea koe angare vai tu. Aia koe ākusi, na o mai e walu piriona, ke whakarereia ke mau base military base kona Australia I Western Australia. I Australia hifo. Aia, koe ta wao whangatuku ki he ni uho o wawao. Koe foi whakatu langa whakakau tau ata pe ni. Pea ki mua ke whakawhoke atu nā ngalo. Whamore pe ki minu atu eko. Na maua ki Brisbane ko tau whakma ane popa ki uesia au he whetongtonge e a. Pea moe e a ko ni he ka. Kau hao. Koe mea ta hatonga mea mahu inga ni whekawa ki moe a ko ke watu kai whawhoke atu te koe. Kuhanga ANU I University whafonua a mautolu he ni. O tamatei ai School of Arts closing down. Ai mau School of Arts. Ko school mahu inga ia I University whafonua ni os close down. Ave pea ki Wollongong mo Brisbane ke lere ai School of Arts la lahi a Australian. Pea koe hae uhinga. E liriu ai ma university ai ngā paanga kotoa mo ngā mea kotoa nai au ke School of Arts ke langa ke sainisi mo teknolosia. Pea ke teui ai student mo knowledge ke teknolosia ki he teu ke uwakatau koe ni koe tau mua ki ke hanga e University whafonua o whawhanga whakae ilo, whawhanga whakae students ke tokoni mo kausa e nisi ki he fo ilanga whakakau tau nuclear power koe ni ai akus. Maari Maari ono hanga e pure anga mo nau pa anga, ma te koe University whafonua ia koe University ai pure anga tonga. Aia I ngā mea lalahi ai whonuani, koe kau ako, nau toi katoa o punou, o lotu, tari I o pe ke pure anga.
ko na mo ui ma me ai pe kai ke aha to ta ha ko ya lo to la ke re ke pure ana e turi me e ni ke sio ke kai me ku hu mai ai politiki hu mai e comerciare o sia e ako pa ko mea ko fia ma pe hoko o mea ko ni o ko tawa taina pe ange ko PALOFESA ina fotu akau i he lo au mau tau a taina kakato i he uhinga o kai ke mau popula pa kai ke pure i maha pure anga ia ai lo au ta tau piko tonga pe koen i tawa taina ai lo pa ko uhinga ia ta ko sio rewa ke uhinga he nai fie ma o ke hu nga au he e niu ka ko fili a ku ke wa ki tonga flotu e lo au ka ko sio le wa au ia tonga ke u mea ko ni ka pa na ke e niu au ia te fa fe pa ke au ke u mea ko ni ne hoko mai ka ko ta ta na ko i tua ka ko ke lava ta hai e niu o rea ke mea ko ni ka mate school of arts ka flotu e fu va fa teknologia sa ya nisi fa malohi e teknologia me sa nisi o tau mua i kai pe ki e whakalaka ka koe tau mua ke mea whakau koe ni. Koe uesia mo mau lahi o whai ke freedom of education. Tenai ka wako ka wā Professor John Anderson ai whai ako a futa herea whiwheka ke mea koe ni. Pea ko tawa taina tu a nen tu ke ka hawhi mai mi ti ai ka te au ke urea ke mea koe ni te whanga ia ia. Pea i tai pure anga ma mea ka kai ki toka ngaki ka ko tawa taina mo lo au ku ke anga pure anga o hepe ai tia niu ko i tonga neo ai tala ko university fonua ka ko university a pure anga pe pure i peia he pure anga he o mea la ka te whakafo ke atu e uha wawa o malo malo pito mahino pito PALOFESA ai whatalanoa kone ke whai ke a kusi ai a koe tuunga heku mahino foki i historia ange koe na ke talanoa pe ko tahai ngahi poini na ke talanoa ki ai kuno mai ko Amerika ke ha o ia o mai o malu ia Australiana ka mahino foki me tukua mai ko historia ngahi fonua la he koe ka toki me ai ni e nau whenga mai ko ke Pasifiki ke nau mai ko o ongo naure o lahi he Pasifiki he ngai whanua Pasifiki ka waia sia mane ka waia sia ina ko sia pani ko Amerika ko Britania lahi apita ngai whanua very powerful na o mai na toluia ki he toto whenga mai ko hai ele o lahi taha ko koe i he Pasifiki Kaku te sia tu koe foi project koe ni o ku ha ngai fu waka ko no fo pe kristahi ho mo po uri o si holo ke kai mea koe hoko i he Pasifiki PALOFESA mone a pito ia tonga Koe tonga koni ke whanonga mai ia koni wongo mai be iyo ke whanonga mai ia mone a pito ia tonga po ini ko ia koe manatu i tonga koe sai tau ai ngahi po ini ko ini manatu i koe tahi lahi taha ini i he tuu ai fo i mamani koe ai potu tahi ko ini aia kono whakarea e taha koe oxygen lahi taha o ku awe ki he fo i mamani mei tahi o ku o atu ia me Pasifiki koe Pea mo hawho e whaahinga uhinga whingau aki mo tau potu tahi. Pea na tala noa whoka PALOFESA e peri hau ofaya ki he mahu inga o tau tolu koe otu motu. Koe ngahi otu motu hoko se ini ai otu motu i he tahi. O kwa ke o tala noa au ke otu motu. O whikaua otu motu ia kau. O ko tala noa au ke tahi. No ko kuhinga pe he. Ko ki tau tolu koe tahi tau tolu. Koe see people tau tolu. Mea tau historia mo tau tala. Pe aku tau iai,
ka koe hae mea mahu inga taha ia tau tolu, mahu inga ai tangata pea moe otu motu. Ka kia te au koe mahu inga taha koe potu tahi. Pea whika ua tangata moe otu motu, i he sio tau ataina aku kai keu pea au tae mahu inga tau tolu tonga. Koe. Kai keu pea au tae mahu inga tau tolu ai motu pe koe tangata. Ke ilo e sio a mamani me whangafupure anga hau ki koe ni. O wikai tau mahu inga tau tolu ia moe otu motu ka nau tolu koe tahi. Koe. Ko mea peo kuna usio fika ua na tau ko mea peo na tata ofia na o mai a o mea ke moloke tau tolu ko inga ko whakaukau e Human Rights me whakaukau e United Nations me whakaukau e ha e ko inga ko tangata ki tau tolu pea moe pea moe whanua ka ki he mo on o whanupure anga ko e ni ko ke nau tokanga na toka tau tolu moe otu motu moe islands. Koe tahi aku nau fie mau ko tau toruia koe mea ngā ue ke nau halakaka mai ai tonga. Hane ko ho whakatala noa. He ke sio ke tau lahi ono ua. Paa pe koe tau lahi ono ua, alu pe ko mahina ko sia pani mo sia mane o kuna kau, koe ngofufo isino whewhekaya, toki ano whankiwa aba. Le e rewa e sia mane mo sia pani, a sia pani ke hau, ki he potu tahi. Koe potu tahi, he koia o ku no foai ai momona o koloa whakanatula ke o ku te kai ke ue i e potu tahi e Pasifiki. Pea moe hafua whainga uhinga na utalanoa te he uhinga koe oksiseni moe ha. E sio ki he o mea koe ni nai hoko i mea, i mururoa e tonga. Ai atomi. O mai ai ki he poini koe ni o kou tapu kawe i. Ko ke mahau inga tau tau ruia. Whakafu reefs, hakau pe ia. Ko ke mahau inga tau tau ruia. Nga o mai nau tau ke potu tahi ke whai e nau te se atomi. Ka pau na mahu inga tau tolu mo e otu motu. He kai ke nau te se atomi muro. Pako kuhinga e ko kukehe ia mo e peri. Kehe ia taha mo e peri. Pehe ia ko otu motu o ku haia ki tau tolu i e funga o e tahi. Ko wharea aku ko e tahi. E ko pea ia mahu inga taha koe. Ngahi mahu inga kehe ia whakatupu mai he tahi o ku tripolo tā polo ia he mahu inga o tau tolu otu kakai o nofo e otu motu mo whanki otu motu. He ko fu spacia o mo oni ko spacia ko ni o feinga mai ka sa pani tau honoa. O ko ne hawana ke pure i pe tau tolu. E sia pani tau honoa. Ai whanki o tu motu mo kakai tau tolu whanki kakai tau si ta haini mamani me whanki motu i. O kui kai ko nau focus po e nau tāketia na tō ko whanki o tu motu. Ko nau tāketia na tō ko potai. Whika ua tau. Mari. Nau mai bena to ai atomi pa katau mate ko ka tau mau. Ya tau mau ya tau to. At the end of that day. Ko uho vavau. Ko nau te o mai o fa ai apakau ku atomi heni o hange hatahi o tau potai. Ko ha mea e hoko. He o kui kai ke nau mau inga ia ya ki tau tolu. E koe sio koe unau atomi koe te nau mau tuku ange mai tau tai Pasifiki e whakafuwaka koe ni. Koe ke nau tokanga na toki ai. Te tau winu e tau tolu hono nunu a. O le reo a whakafu niukria pāo e whiha koe te nau mai ke tau pokai. E whatonga ai. Koe. Kiki a tau mahu inga ia tau tolu. Pak whi mahu e ke tau whawhepaki i lahi mea koe ni. E ngā ua te loa uia ki ai. E maharo pe te kwa matake ato mo pure anga ko ni na anga na to fa u wa kwa nga fa nga ina to e kwa ki ata ai Australian e tu fe kamai i he weekend mo a honi ke fa nga ai akusi ka te fa fo ki atu wa va Maon la pito e profesa ko tu mahino pito e whakaukau goni ku whai ki atala noa pe aku te mahu inga maari e whoki ho whakahoa ko ia ki he taha ngahi tohi oku iloa e na whahoko e he palofesa e peri hau ofa e our sea
ai tohe ko wi ada o sen o mari e dai me ku ke furi he fa pau tala noa ke motu ka ke tala noa ko he o sen ai aku he ku lahi fo ke kakai ke dai ni me na u fa ka na tori e ha ki me aki motu ko tonga aku mau inga ia pe he fa wai asiaina ko fe fua aku no na o ki motu ko o Solomone na ola ke fa ki motu Io he sia e tonga kai kau ki ua kata. O ku tau maho inga pa mo oni ho lau he. Ka pehea au peri e peri a isa. We are the ocean. Aya ku poini kau to e tānaki. Tala mai ea koe o se ni tau tō. Ko tala atu ia e au koe o se ni pe o se ni. O kune hanga ea o to ate hiumeni pe kia te au koe makeke he. Hanga ea to ate hiumeni mo motu o fokotu he o se ni o ai koe me ai aku mahu inga. Ko hanga ea o fokotu atu pe o se ni a te ia pea toki tānake atu ki tautou koe o se ni ia o kumahu. O se ni pe o se ni ia. We are not the ocean. We are sea people in the ocean. Ai koe foi mea koko tānake ki ai whaka realisimi. Tau siofi pe mahu inga e o se ni i he o se ni. Pea o kumahu inga laheange o se ni he hiumeni. Pea moe whanki motu he tau vare tau tokosi tau vare he ilonga ia. I umea pe kone ai upuranga hauna o mawhai. Whafuki a tonga, kata peki hua. Ka koe nunu a koe ni e hoko. Ai ngai fu waka atomi koe. Na ke tala noa foki ke ai atomi koe mulu loa. Na ilo be ka kai e kulahi ngai hiva. Na e whau ki ai ki he ka tau me whai ngata ia. Ngai hiva honu whau e. Ai atomi mulu loa. Ko te hau e ni ai ngai fu waka nuclear power koe ni pākingi holo he Oceani Pasifiki. Beka ngahi iwi atomi mo ngahi mea koe ia mau koe tukuangi he Oceani koe. Ako tau tolu e palofesa te tau whepaki mo ngahi whainga taa koe ia. Kake he koe isiu mahu ingai ni palofesa. Ka pau te aha mea te ke fia wha aus aki pata toki hiki rewa ke ta koni stutone. E tonga koe mea koe ni Kazaki peton. E tonga koe mea koe ni ke ko tau tolu koe Pasifiki. Koe. O kou kaulea tau ke tau kautonga. Ko tau tolu koe a kautonga nengo tau nofo i Australiani mpo Amerika. Ia e tau kautonga tau lahu nofo i Britania. Tau whaapa peke. Ka tau tuu whataha tau tau mo Nusila. He ko Nusila o ku ilo e mamani o ku ai kakai ai mo motu lahi taha. Pea ko Nusila o ku mawhai lahi taha. He kutu toko taha pe ia i he ne mooni mo ne whakakau kai ke punau ia ki a paanga pea mua nau whakaukau mua nau i whakatomi. Aia koe angaya e ku wakai a kutonga. Koe mea kou tua a Nusila whakatau taha o fuhu ai koe Brett Fohomu ia ke piki ki ai e lo au mo hato e taha pe o kutui ki he mea koe no kou tā noa ki ai. He ko inga ko tau tu ko tau tolu tonga pe i o tau ki motsi si neongo ko au tau fu historia la o ko ke i la ia ke tala no he mea ko ini ma tu tonga o ku tau to loto he ku tau to loto i e vaha o a kusi o ku tau kau ke a kusi pe o tau to loto i e vaha o si aina o tau kau ki si aina ko tau polisia ai enemies with no one, friends with everyone, enemies with no one, ko polisia tonga. Ai au tau maua si aina, kana eo fi malu sia na os kamata au kia tau whahau e mo tupu nima, ku tau mau katoa whangafu saya niti ko ini. Ai ka ku tau mau ai a kusi pe tau mau pe mo si aina. Ka whewhea nusila. Porque pega no sila porque ha se aina porque ha kus porque ha lucia. Tu pe ia te ia. Ka fa vo ke tonga malo.
Malo pito, palofesa ko tui mahalo mahino pito, ia te ngahi polokalama hoko mai, te hangahi mahuinga hake o mai i he isiu koe ni te talawa peo o te talanoa ki ai. Ka ko behe koe ta toenga e ta taimi koe ni, ke ta ki i ngā unu mua ke ta konstituto ne, koe ngaha ku mahuinga ke ta foki ke ta konstituto ne, koe konstituto ne na ta talanoa ki ai i he kupu ua fitu na tangata ai i he ta talanoa koe ni he program whamui mui. Aia koe hoko atu e ni e ta talanoa i he kupu ua walu e ni te ta hoko ke ai aho ni ka te u whafoket ke te koe palofesa. Koe ngā ke ta hoko atu ki he kupu ua walu. Koe ha hao wakai ki ai kua hangahi mea i he kupu koe ni o ku whia mau haliliu whawawawe ki ai pe ku lere i pe. Ko kupu kone ua walu ko ngā hi mea o aonga ke poto ai e kausula. Ko tui e tonga o ku mahino au pito he kai ke auto e lau e kupu ko ia he koe. Hange hene aki i huru whakaiki iki mai tonga. Koe. Ki he whatongia kausula. Koe. Ko mea whako e niu whaatu upea he laha o no ai whakaiki iki. Ka koe kulawe i koe ki hene mahu inga ko inga ke aine mahu inga u whakahu mai e ukonga whakaiki iki ko ni ke konstituto. Pea o ku mahino re vai aho no whakahu mai ke konstituto ne. O fu mahu inga au pito ia kanau tō. Ki e pure anga. I hono whao koe ni ai whakaukau whikawaki, pea moe kupu whikawaki, pea moe kausula. Ka koe maha koe mea pea kou whiela vea toi ke mea koe ni ka keu te alau ke whakaiki ki ko ia, mouhanga pea o lau atu, mea pea o ko mahuinga ia mo maare ia ai ko no o mai ai whakaiki ki, o whakahu mai ki he kupu a walu, kono tala mai ia mahu inga au pito ai whatongia kausula koe ke nofo pe i e lao, ka o mai e nia whakahu mai ke kupu a walu ke konstituto ne. Na kou tui au koe ke kou tala noa pe koe ni mai kusio ke ai koe ke ha mea viviri ai ke pehe kuririu. Ka te tuatu au tonga koe ngā ka pau ku koe ke ha mea ke fie tānaki mai ka tau kata ke wahiwa. Koe, palofesa kone tū koe ni, kisiko tāo meni ke kupu wa walu he ta foktu o ua mai, o ku tika kia kupu i ai te ke fuwhatoka ngai, i he tangahi polokalama, o ku aha fuwhie mau viviri ke whahari liu, mohano ki whalele i ngai kupu koe, ka ta hoko tau ke kupu wa hiwa. Ia pa koe poini koe ia tonga kātaki, ke toi hanga whamanatu mai. Ka pau o ku ikai koe pure anga whakatu i eni tonga. Koe. Ka pau tau pehe koe re papirika eni, te utala noa tau i ngahi kupu i e tahau koe mei mua o whema u viviri, ke whatonga. Ka koe uhinga koe pure anga whakatu i, o kou whenga mau pe ke whakatonu tonu e ku tala noa mo i ku whaka uhinga, ke tō roto pea he koe mea aia o ku hoko he konistutone koe niko konistutone pure anga whakatu. Aia te utara noa, he kai ke utara noa tau ke ai ke whakawhewanaki ke whakakomuniusi pe whaka repapirika te mokalati ko ina hika ke lava aia, he kai ke tau lava tato whai whaiririu ko ia heni, ke whaiririu. Apa te peata a kupu hene tāte peata. O kou sia au au toton ke ririu enu whema uiviri ke ririu. Io e tonu pe ia pa te wane vai uhinga whakawe papirika te mokalati pa e tonu ia kia. Ka konge uhinga ko ne puranga whakatui, ko mea koe ko pehea iau, o koe kia ha mea viviria heni he kapate o atau ke ririu, he kai ke lava iso ke, koe a whangatuku kau tuku atu tonga. He kai ke lava ia ririu he kuhanga he konistuto ne ia o ta aufi. Koe. O kuhanga e ngahi pouturike konstituto ne o ta aufi kau pe atau ke whahariri whakate mokalati a taha ngai kupu. Neongo o kuiai hona wa ngai whakate mokalati ke tau a tae nā mo totonu, ka o ku whakatatau ki he pure anga whakatui. Koe me ai a koe o ku whie mao ke ua mawahe i tau tā noa mei ai, e ko inga ka mawahe mei ai te tau tala noa loi rewa pa te tau tala noa hala, pa te tau ate tato e tau whaamua pe hatu.
Fe mau ke ririu e ke ririu ke fe mau viviri ke ririu e. Koi. Ka peha. Ia te peha le ka elawa te ke pehe mare. Ia utala mai ko ni stu ne ke ririu peha kupu. O malawa ke ririu peha kupu pe fratonton pe kapi ha kupu. Ka te o mai lewa e tari e ka. I o mo o nia e malawa ke ririu fratonton kapi hafa hinga kupu pe. Ka te uto e tānake lewa pehe. O whakatatau pia ki he ngāhi pouturiki o konistu tone pure anga whakaturi. E? Koi. Ka whakafoki atu tonga māo. Io ta hoko atu tonga ke Io, e hoko ke kuke ka wahiwa. koe kia mea ke tānaki mai ta hoko atu ke uahiwa. Io, ta hoko atu Professor ke wahiwa. Tuloa. Tohi whamo oni liriu kakai. Mani ko piha tau tuloa atu ko ngariongo whakako rio tuloa atu. Ka koe ka whoirea whakakorio ia tulo atu, mo whamore ko whoirea whakatonga lele ki tulo atu kau ki inu. E ngō fua ki a taha mori, ko tohi whamooni li riu kakai. E ngō fua ki a taha mori, hiri ene nofo i e pure anga i a tau e nima, pe lahi ake, i e whinangalo ki ai e tu i ke whai ane fua kawa, wheriri wa kakai, wheriri wa ki kakai, pe a mau ai ngāhi tohi whamo oni li riu kakai, pe a mau e kakai ko toa pe aia, ko fwe li riu aki pe he, ai ngāhi ngō fua, mo i tau ataina o hange ko kakai, pe whaerei, ko tonga, ka ikai ngō fua ke nau mau ai ngāhi api tuku hau, tuku whakaholo, pe ngāhi api kolo. Māri e, ai ko fwe mea ina tānaki mai e, Koi. ka koe fo i kupu ni koe o kui kai ke tau whakawhatonga, i kupu hi ua hiwa a hoi mo tau ka inga o mea mai. Koe longoa a koe kau sea ina. Koe kupu mau inga intonga e. Koi. E koe mea ni whikawaku me kau sea ina mo ato e kau muri pe. Aia, koe fo i mono koe ni pe koe fo i kapi, ka pau koe na uhi ngai footnote i uhoa. Pe a kou fia lahi e tonga, he tā umai ke kupu a hiwa, i hono wha mahino e mea koini. Neongo, kau toi ate fo i mea koini, kau ate fo i mea koini. Neongo oku whepaki eni moi, anga ai tu ai freehold, i e lao e kere tenure system, ai ngai fonua capitalist, pe koe ngai fonua demokalati. Koi. Sio ke kupu koini, oku whepaki, mo e tui whakademokalati. Ka oku hoa ia mo e ha. Mo e tautala tu whaholo mo e pure anga whatui. Ono malu i o tau kere. E koe mafte fua ia o pure anga whatui mo e tautala tu whaholo. Koe whato ngai ko e tonga e ua o wawau. Tuko smeta taha noa ke mea koe nipa konu ta. Ta mai he ua hiwa. Ko mamani hange koe ni konu sila. Ko riri o kakai pe. Mantui ko tutu oni e te mokalati e ne tuku au mai me karisi, ko siti se ni pe, o ku ikai te aha mea ke tapu kia. Ko poinia o ko whenga ke whamama whaheni. Ko siti, ko whakakaukauko e citizenship ne kamata i karisi. Ko whakaukauko ia ko siti se ni pe, ke ngofua ke mea ko toa pe whanua au ke kere au ke lai bebe mo mea. O ku ikai toi firi manako ko no whakarea whai. O kai toi discriminate ai lao. E tai mo citizen ni hata. Whatongai mautoru hena mo citizeni, whatongai mautoru hena citizeni, o kai ka hamea pehe ia ko nistutone ko e nihe e ha. E firi manako iau a keinsia ki democracy, a keinsia ki human rights. Ka ko e ku whoki mai ki he ku po ini tonga. O ku tau a taina, mo tau totonu, mo tau ha, o whakatatau ki e tala e whanua mo e pure anga whaitui. E? Pea ku spela mahina mai e kupua hiwa ko e nā. Kua hawhainga si tseni pehei mamani e te mokalati, kwa ke pehea Britania, ko Britania, ko Kingdom, ka au ku wha demokalati. Ko citizeni pe Britania, ko hongo fua ia ke mea ko toa pe.
Fe tau ko I kai. Te tau pehe nai o ku whiriwhiri manako mo against the human rights. Io te ke lawa pe ko io mai. Te ke pehe nai o ku against ke demokalati. Io. He ku tapu he demokalati ke to ato ke ai hafo I tapu pehe io citizenship. Ka ko fepe. Ko tonga pe. Koe hae uhinga. Ua. Tala tu whahoro. Moi pureanga whatu. Uhinga ai ua. Koe ke te ha uhinga. Koe mea koko ai ke lava ai e si toa hu ki tonga. Koe ha. Tala tu whahoro. Moi pureanga whatu. He ku peisia makatu ngai ai he kere kere. Ko ne hupe si toa ki tonga veteke. Ai foi sisteme ua ko ia mo vete au. E koe tuku whaholo neongo whaho e kakai whewhine, ulu motua kakai tangata o kuna pure ke kere kere. Koe ke pure a kakai whewhine ke kere kere, te nau lava arisi kere kere, ka o kui kai ke nau mao e kere kere, pe te nau pure ke kere kere. Whepakia mo e whakaukau e citizenship, whepakia mo e whakaukau o human rights, whepakia mo e uwhakaukau la, o si toa. Ne? Aina nai whenga. Tau novo wak tau tolo pehe koe si toa, koe mea ke kau kei mo mea, koe ki konga si pehe e si toa. O koe konga lahi e si toa. Koe si toa ia e hu mai ia, o veteki, ka toa e umea koe na koe tala tu whaholo mo mea ke kere kere. Koe mea ia koe he kai ke ngau e ai e hatu ia mo e hoi kino pere. Whikawak mo si toa. Neongo e whakaanga e atu e mamani mo human rights mo United Nations, he koe ne le e pe koe si toa ke hu ki loto. Hange pea ko ano break in ya tu ke ai ke ngofua ke le sisita mo apituku hau mo apikolo ai kau sitiseni koe muri o kuliri ki tonga. Koe ne o sie tau ki kere kere. Koe ne kaia ke te hata au tuku whakaholo. He kai ke toi aha uru motu aia mo ha whahu ke tuu o whatatau ki e kere kere. E ha o e whahu o uru motu a, pe te hau pe whahu o pure ke kere kere, pe mo e hafua, neongo e malawa pe. Ko ke te au ia, ko whiwhia pe au ia. O kulawa he oik whawhine tonke nau whia maari ha e nau risi. O ko tu api oku, kai kia haku whoha tangata, ai kau ko whiwhine ke ne risi. Pakato kia ne whanau tangata, pakato kia sisitai, kai pa ne risi atu pe e ia. Pasi ate urisi ai wapi kia whahinga ke na urisi. Koe tau hoha ai e foi mea koea kai movete ai e fu mea lahi ia o i fu whao ngā ke ha. Ia ngai e upakai e tapaketa. Tapaketa te uha o ke kau human rights me te mokalati o sio at me nau matso ata nau tolu. Ka koe tafok mai ke ua hiwa. Ko guanga koe sio aku ke kupua hiwa. Ko ke whea mau ia ke ririu. Ko ke me ai ke viviri ai ke ririu. Tu o mau pe he foi mea ko ia. Ko foi mea ia ko pou pese te te au hongo fulu ki ai. Ririu pe o citizeni neo whepaki ke human right mo democracy. Ki toka ngau ki ai ko foi whao ngā mo e. Mo anga e tau tu mo tau kere kere mo mea ke kei. Ange pe ke risi e kakai whewhine pe a resi sita kakai tangata. E koe ke tau pehe kunau tae kere kere kunau lawa risi. Oku o api katoa oku I tonga oku risi e te o tau ke risi e kahine. Awea te wha api ko whangatoko ua mo bok whamiri mo hape a risi e kahine au ke tonga o api. Whakawhata e ngofua pēla. Ka hei kai ke tau lava o whai e fo iliriu ko ia ke kau liriu tonga mai, kau pārangu me kau saina koe. Whavo ke tonga. Mahalo pito. Professor ko I to ko ne ko pu pe he foki. I konga kon ki mui ka I ngofua ke na ma o anga api tuku hau tuku fraholo. Pe api kolo. Fe api ko api tuku fraholo. Anga api tuku hau ko ke tuku fraholo. E ngofua pe ke na ma pe uhinga pe ko ha I ko to anga api I he mea ko ni. Ai ko ne tu ko ni pa ko no wa pe ai ko ne tu ko ia. Ka ke ngofua I ke na ma o ap tuku hau ka ngofua pe ke na urisi pe na dora ta hiva noa hiva pe ni manoa pe tolu noa ka ngofua pe ke na fai lisi ka o pe na ma o e hamuria
hakilekele palofesa, Ko ne whakarea koe tonga maari e foi fei, ko ne pehe koe tuku whakaholo. Koi. Api kolo, e koe api tuku hau tuku whakaholo. Koe poini, koe fo i lea ia ko mahu inga na uhinga ai koe mea pe e ua o koe ke ue i ai kere kere koe inga koe tau tala tuku whakaholo moe pule anga whakatuki. Mantui koe tau hoiki no pere, ka hoiki no pere o koe nau iloto e pule anga whakatu imo ki tau tō. Aia ko pehato aku ia. Ko mea me hae katoa u mea koe ni koe tala tu whakaholo. He koe hae tala tu whakaholo. Koe vewe mange spupu ko toa pe historia ta taha me heno aluke ngata anga mamani. Ko tu tala tu whakaholo sai. Osia. He koe hae pure anga whakatu. Koe lere mai pure anga whakatu io au mai ke he tawela wafe koe no aluke he wafe pe fia tolu wafe. Aia koe fo iu aia koe ufe mau ke tau puke. Peko ne whakarea koe he ni tonga. Api tuku hau tuku whakaholo pia moe ngahi api kolo. Koe api tuku hau ko toa pe o ku ikai kia ha api tuku hau ia e ta e tuku whakaholo. He ku malawa ke trace o alu ki mui. Pia malawa pia ke hau he laine koe o kai ke toi alu ai kai alu ki he laine koe. Ka o ku ke i tuku whakaholo pe i he uhinga fe. He ko ene tuku mai mei he hau ai holo mai ai historia i e kuonga kotoa pe. Whatongai? Aia koe api uta kotoa pe ia i tonga koe api tuku whakaholo na e hau mei mua pe alu ke laini koe pe holo pe tuku whakaholo i foi, pe tuku whakaholo i foi, ka aku keiha ke tuku whakaholo pe. Neunga ka pa uliriu holo a ka ownership. Pe whakarea rewa pe he pe ngahi api kolo. Pe ia ngahi api kolo. Koe ke aia ngahi api tuku whakaholo. Kau tau osi ilo. Kono whakarea koe he lao. Pe koe konistuto ne. Koe push and town allotments. Ke sio ke foi mea. Push allotments ya mo town allotments. Koe ngahi api I uta. Mo ngahi api I kolo. O koe pia ke ai koe ngahi allotments. Koe mea peu ke ai koe town ye allotments kai push allotments ka koe anga e koe ai tau mea he ku mau pe he ka pau na I kai e whakahua e whaikonga koe ni e kupuahi wā o si to o katoa he kau se ai nā koe ke te aha tau ngutu koe ni kunau o si hanga o lesi sita katoa wā o ke he api te tangutu e te nau o mai nau tolu miliona ke whakatau aga to api e kai ke te hata hai e fie e homo mate api a kai puka te 12 miliona. E koe no whakai a kautonga I tonga, ko mea e koe ku ulahi ai tira marijuana, mo marijuana ko inga e koe ke hapa anga ke whaai ka kai. Aia koe taulongo a whaupe. Ai e langa hala whakawakawa, ai e proseki koe ha, ai e proseki koe ha, ai e proseki koe ha. Pea, kai tae pa anga beka kai. Oku I kai ke aha welfare system, pe ko hamea ke toko ni ake unemployment a kakai, toka hae mea hoko, ko ne tae pa anga kakai, langa whakatumutumu, ai e fu university whafonua, ai e fu ha. Whakaili fia tau pe, oia ue whanga fu proseki, oia ue ko whola whakawa, oia ue ko fuha. Ka kone hao koe foi whehu e ka, koe hae mea oange ki he kakai. O kia hanau wa he tolo, o kia hanau wa he hanau healthcare system, o kia hanau ha, ko inga ke toko ni ke whakasisi e na o kau he tira marijuana haiku. Ko kia hamea ke hao ai paanga, o hao wawe paanga he tira marijuana. Ika ko kanoa mooni. Whakasisi ai e proseki whakatuputupu langi kai whengai ke aha se nipi he nima kakai. Ko mea ea ulere pe ai whai ia mo tila marijuana I tonga. Kai o rewa e uho I wawau ke mafuri e foi mea. Ke whakamu o mua ange sirini ke kakai ke aia ka nau foi ma. Kai toki whai e ai proseki o mui mai ai. Ka kutau me e mai tau tore ho sio alu ki mui ka alante sari o te ki mua whawokea.
Malo apit. Professor taki fausa mo ki fehu go ni o mai he taha ka o matanga. Ko ne fehu I pepe te ai na hanga makatuunga. Ke liliu fonua ai hamuri o se tawe ni mape o fuaki hanga tonu pe ai nau citizenship ana do kana dolo. Ka ke te reha no whainga makatuunga na ia. Kai ko mea pe koe whakatatau ki he lao, koe o se tawe ni ma. A tāre ke nau apply. A tā ka koe tānake pe au kia ki ai o whakatatau ki konistu tone mo lao, mahino pe kui kai kia ano re ko ti whai hia COVID, mea pe asi he u kupe konistu tone mo lao. Pe kapau na ia ane whai hia, pe ko ane ha whainga to onga tae whakalao, ku o silava o ngā we, pe ku ne o silava to tongi ono mo ua, he kai ke hao mao ene citizenship lo tonga ko ia, o te kai ke solo wa ane foi hopo whai hia, pe ko ene kai haa, pe ko he kai ke oange ene citizenita tau pemba to e whainga fonua. Ka koe hange ko eni, ko kau hao koe menu sila ki he ni te nau nofo, o owa he ta o waka te glava ke ange nau ngahi ngofua. Koe ke toi tala mai ai ha mea ia. Koe mea beta au fia ke nau mea hange koe glava ane nai, koe ne mau lao. E asia kare ware koti, o, pe te whakaukau pe whakangofua ke ange hane president Australia pe ikai. Pe koe ene citizen Australia, kata. Ka te whakawhau ke atu tō. Taki whao se ki mua e palofesa kupu wahiwa e, ko ngahe ko ena ku toki taki whao si kia he kuna me whelabe e te me wahiwa. Okay. Saita mafu I hao ko ya ka taki mai kau. Wahiwa e, he? Wahiwa e. Oh, kai te whatonga ia o ku te ai e wahiwa e, pia mo konga uaki me konga ua, konga siki uaki me konga, okay. Wahiwa e. O kai kia wahiwa pi ko e wahiwa e, he? Koia. Ngofua ke whakaha I e lao ma ke ko whakahoko ai liriu kakai. Ngofua ke whakaha I ha lao ma ke ko whakahoko ai liriu kakai. Okay. Ai kono ngofua ke whakaha I ha lao ke aia koe konga uruaki, wahiwa e konga uruaki si neongo ai kupua hiwa o konistu to neni, ko pau ke whakalao ke tu I mo whare area, ke whauhanga hi lao ma ke o whakahai, pe kua liliu mei ha whaahinga aho, pe o hoko koe toko taha tonga ha whaahinga taha pe o tatau wai pe kua ne o sinofo I tonga pe ikai. Koe kakai kotoa pe aia kua whakaha ko nau liliu o hoko koe kakai tonga, e ha whaahinga lao, pe he kua pau, ke nau mau pe a kua pau e lau kua nau mau mehe ngahi aho ko ia na e kamata ngāwe ai e nau liliu kakai. Ai ngahi totono, mo ngahi whainga maari e tatau, mo kau muri ke ko nau liliu o hoko koe kakai tonga, aki hono o atu kia te ki nau tolo ai ngahi tohi wha mo on liliu kakai. Aia koe whakangofua ni koe ke whaake e nau tohi whakamooni whapapau I pia moi citizen. Aia mahino au pito pe ia ko pau ke whakamahino, pia whakamahino ka ki nau tolu, o ku nau to tonu tatau pia moi kau muri nai o siriu kakai. Maari he kai ke pe hatu ka nau tolu, o ku mou to tonu tatau pia moi kau tonga. Koe foi anga hala fo ki emi tonga I muri ni ka pau e whae ali citizen I hemi, ange koe lau koe tau rea. Ko tonga pe e whae ali citizen. O ku te kai ke ilo he human rights e foi lau koe ni ka tau o hofi. Aia, o ku whakakawa tau ke foi whakaori ka whai e foi liriu koe ni hen. Ka whai foi whaki tohi citizen koe ni hen. Sai ko mo tolu koe ni e pe mare ma koe pare ni a fogu hao whai e. Are te fito e whai e whaki citizen ni.
E ko ne hapo rea mai sai, ko tali reiki mo tore a seria ke mo hoko, ko kausi di seni a seria. Ka ko mo totonu, o ko mo toton kakau pe mo kakai muri na os liriu, na no fo mai pe na liriu ki mua. Aia, kapai ai mai ke isi ko ini, e ke he totonu e kau a polisi nolo, ke he totonu e kau pālang Britania na nau no fo ini, ke he totonu e kau muri. Ai awe, ka koe me ai, ko me e taha ko fie ka anaki atu tonga. A kupua hiwa ai konga koe ni paklafi uruaki, pia moe ua hiwa e i konga uruaki, uruaki konga si. Koe tu i o ku kau mau pe ia ke ai e tau sitiseni. O ku kau e tu i o ku pau ke fina ngalo ke ai. Mea mahu inga ia. Mandui fok hange ko Britania. O ki kai toi whiema e tu ia ke a o kau horo e pare mia mo mea ke ai hasiti seni a tā ke whina ngalo ki ai. Ke o atu a fuurisi e fia. Whatonga ai. E ku whakamore ia koe mea koe au whakamore ia ke ngā ue ai tui. Ko King Sares. Ke o atu e fuurisi e kau seni ke ne hanga o whakamawhai i mai. Koe kulawe ki ai, koe koha me eu, toi awe ke tui, fix pay, ai pare mia, mo ma koe minista. Ange pe ko ngai fonua heni. Koe ai sitseni heni, koe koha toi me eki, hau ke pare mia, o fix pay ai minista, mo ne department ni. Immigration ni, os, ka e, kamkalu ai pe os. Ka kotonga, mama whaia ka ki tau tolu, koe sitseni heni, o ku kei whakakau mai pe tu iki ai. Aia ko wanga e ko whakakau. Koe hano mahu i ngā. Koe uhinga koe pureanga whakatu i, koe uhinga koe ha. Koe kere, koe uhinga koe tuku whakaholo. Koe mea ne mahalo muna ku fie mau ke riri, koe ke pea ku viviri tonga. Koe anga pe e ku whakakau, koe whatongia e tu i o fuulahi. Koe ke pea u whe mau viviri. Ka ko pe ke tuku atu ai tu i ke o atu mea e sitiseni he tau ke a fi o hefo pe ai ke whamon me whamore no taimi. Koe wheo ngā pe minista ha mo e tawhake immigration ni mo pare mea ke nau fixa te whai mea ko ia. Ko kuhinga pe a kuia ai ngai whatongia maho inga te fito ia ke tu i o kui kai koe ai ke whamoni mai mo whangofua. Maho koe anga pe ono whakaai pe koe ha. Ka koe me o ato e whato me whai ate e tui ia ke a luia kapu moia whane wholau waka whamoko halo ane siu holo mea ke tokoni ke ate ia ke toa whainga mea ano ke ai ate tui. Ka koe mahalo e tonga koe tawha ke taha koe hinga e ku kei mahu inga pe koe ngā e ku tala mai e ku puahi wā e konga koe pakalafi uruaki. Ahono mahu i ngā e kui kai ke whakakau ki nau tolu koe citizen mo oni. Aia koe vai e kau muri ke nau mari tonga. Ke rei kau muri kou nau o mau nau fie nofo koe tonga mo oni. Whai mo nau mari tonga ke he koe foi mea e ua. Malawai ke au ho nau hako o nau mau kere api uta mo api tuku hau. Pea fika ua, more ai pe e nau sia i nā mo e nau pālangi he mafuri nau tō ria mata i tonga mo toto tonga. Hange tā noa koe whakaosa toke a PALOFESA whutahenga. O mai koe kau sia i nā ki Hamoa. Mai koe kau sia i nā ki Hamoa. Whakamari i pe kau Hamoa kau sia i nā puria ka ke toi asia i nā i Hamoa. Koe foi solution ni koe ke mau api tuku hau mo api kolo le sisita kau muri. Whakamari me kau tonga ke puria o te asia i nā. Whakawoki atu o wawa. PALOFESA o Maria pite te tala noa koe ni ke ukupu koe ni. Uahiwa, tamai te nau lava peo li liu sitseni ka ke mau kele.
tu fa holo mo apikolo. A mai ke konga ko ni e fo ke ko na to si tseni wa he wa o dala mai e fo ke to si tseni pa ko to nu e ta ta be me ka kai muri ko na ma si tseni ki mu. Go te se fo ke konga u ko ni ko wa he wa o te mari e mo e professor. Ko ui ka usio fa o si ka ta toki o konga ua. Ko uhi ke ta ofi hatala e hoko kuo pau e ikai ngawe aki ai kupu wanoa o konistu toneni ki hanga hilao kuo fao ko uhi ko kupu si I ulu aki. Koi. Aia koe hako ai kupu wanoa na ke toi os alu ki ai. Kupu wanoa ko ngahi lao ko uhi ko ha mea kuo fai. Ai ko pehe e tapu au pito ke whokotu ai ngahi lao ko uhi ko ha mea kuo fai. I he mea... Are retrospective laws, eh? Ko lao ko ia. Ok, se o ke ia e u mea koe heni o ku whepaki paki. Eh? O ku contradictory. Eh? Ka koe poini uruaki ki ai o ko whialawe ki ai. Uhinga o ku contradictory pe whepaki paki ai u mea asimai me ngai kupu koe ni. Koe uhinga he ku tauhanga whakahu e fo I mea. O ku whepaki moyanga o konistu tone whakatemo kārati moyanga a mea koe konistu tone. Pe konistu tone whakatemo kārati in particular. Eh? Koe uhinga ia koe tonga I hanga wakai e taimini o ku hange koe o ku whepaki. Eh? Eke sio ke kau pālangi lahi tonga hange koe kauri ka mani, koe kau kauri, koe kau wolf creme koe mea. Ko whahinga ko ia he kamata mai na kai ke nau lawa, ke nau lisi pe, ami ke nau lawa ke nau lisi sita. Pe te nau mao hakere kere. Ka koe haa mea o koko. Ko nau ngahi hako he taimini, o ku tupu ia mei he haa. Tupu mei he whemari aki moni pe foi solution a futa koe ki amo. Ko si ai e kau kauri, a kauri ka mani, ai kau wolf creme, ko nau mao api kolo mo api toko hau ko whemari aki mo kau tonga. Eh? Oku koe nau ngai tamai mo e nau whanau na nau kei whihi ato e mea. Na amo e nau ngai whanau ai first breeders po koe German migration I tonga migrants. Koe nau whanau na ke iai whahingai na kai ke nau ngofua. Ka na e solova mamari e pe e nau maritonga. O a mai pe o puria fo I lao ia koe ni manau tolu. Koe ke toi apply ia ka nau tolu ke hau hako laine koe ia. Eh? Aia koe nane koe tau whatata tau pe koe tahape ngai laine ko ilo ki ai ngai laine pālangi koe ni na nau. Ne kai ke nau ngofua ke nau lesisita. Ha ngofua pe ke nau lisi kai ke nau mau apikolo ma apito ko hau lisi pe kai ke lesisita. Ahonia koe nau whangamaka puna ai ni ku nau api kolo iai nau api uta. Eh? Pakou kuhinga pe he kānoa. Ko ia ai kautonga, mo mea mai ki hen. Polokalama koe ni ke tau solova parapare ma kon whelawak me kau siaina. Whamari kau siaina. Mo ni pia PALOFESA futa helu e koe nau ka ke te asi aina. Kau tau siota toke kau hamoa whera, kau matai si aina e kau puria au pito. Nau aspena toko e hamoa, mata siapani pe kau hamoa. Eh? Ka whakafoki atu e tonga malo. Malo pito, PALOFESA ko tui malu ngari fe ungai I ahoni. Ta toki hoko atu I he wikahau, ai koe wikahau te ta kamata rewa I he hoko atu he konga ua, koe tohi. O yanga e pure whanuani, ai ta alure ke kuptolu noa I he wike kahau, he ta whoki mai koe Oh, masi tonga. Ko tau whakatoka ngai fo e ta koe ku os pea ko ngā ulua ki whawhita. Ose ko ngā ulua ki, Ia malo whafoki atu tonga. Ko ia, ka kunga ko ne lava ia e konga ulua ki ku lava ahoni, ta toki hoko atu he wike kahau, ka e atu peke ka pau waha mea te ke whama opo ki ai, ta toki mawa he ahoni. Malo apito tonga, ko
Whawhetai pe he lawa re rei e ka porokalama. Ko e porokalama te fito pe whokeni o kou tala noa ai ke politiki mo e konstituto nea e ka porokalama. Lahi au pito petau ngai porokalama lo au. Ka aku toki kata tok fai peki I lave peki ai o peke faki lave fai pe lave ke ka kwa ke tau mua ka kato ke ai tau toina tau porokalama mi dia fai fio e lo au. Ka koe porokalama koe nipa kou fia mau pe ke feifeina pe ke lava pe o fai e ta porokalama pa pe a ke ta porokalama e nau ange ke ilo ina na ku whanonga atu pe mo e ku o fefine mo no hoa ki Brisbane he flight ko sipa mau foki mai pe ka mau time foki mai pe mo ku toi fe mau pe ke tu mai ke fai ai a e ta porokalama. Ko porokalama pe ta ko fai a ni he atu site ko ta pe ko mi me ko ta porokalama pe he ku mahu inga pe ta no ala ka o filosofa ko Hannah Arendt fe fine ia ka o fe fine mai ki muin filosofa ta no ke na tu ke na ta no ke Aristotle mo Plato mo me. Ka ko na tala no ko poini na tala no mahu inga mau pe ke tau tala noa I ai politiki. Mahu inga mau pe ke tau tala noa I ai mawhai pure pe koe politiki, koe whakatonga ke mawhai ke politiki, koe mawhai pure. Aia koe nau pe he, koe me aia o kune pure I ki tau tolu he aho kotoa. Aua te ke pe he o ku kovi, pe mau ho taimi I ho tala noa politiki, pe ko ho kau mai ke tau porokalama politiki. Ko mea ne pure e tau mo ui koe ha, te wate whehu I koe ia. Koe siasi I kai. I tau nofo whaafonua. Pure he siasi ia ho mou lotu ho mou siasi. Koe tau ngā mātua, pure e ho ngā mātua a koe I api. Koe ke na pure nau ke whonua. Ka mea pure mamani mo e whonua. I u whonua mamani mo e whonua. Koe kautaki wha politikare. Koe politiki. Ko mea peo ko wea politiki ia, ko tau alu ko tau lau ai mo tau whamau lau ai mo tau kape ai mo. Ko tau meo ko wea politiki. Ai au, lai ne kovi he tau whai e tau tolu kautonga. Ko mea ko o atu e au e whakau koen o ko o atu, mo tau kawe kau filosofa o ko whaapapa e pa ko mui au ki ai. Tala noa politiki ki he mawhai pure, ki ono malo hinga mo no vai, ke hanga whakaanga, ke furi, ke mui ki ai, he ko mea iau ne pure I e tau mo ui ke ilo ki ai. O te ke nofo tai ilo ki he mea oku ne pure I koe. He koe whakanou hange ko pe he koe Hannah Arendt, he fine Britania filosofo koe. Sai, koe lotu, koe ati, koe ako, koe hamoiha. Ka pau he ikai e politiki, he ikai whakaleawa o lava o lelelele e u mea koia. Koe ne poi ni. He koe haa ai uhinga. He koe mea eu ne pure I ai ako mo e ati mo e lotu mo e mea. Koe au kune hanga koe fufo iwia I loto he. O kunofo ke whakapalanisi holo ai ngai kulupu mo e kau mo e whaamiri mo e mea. He koe ne movetepe, mufatonga. Koe ne movetepe ai fo I uho. Tama I mata o politiki ne pure I tau tolu mo vete fonua. Mo sa te u fonua koe na. Na o tonga tau whaloto fonua koe mo vete a politiki. Mau inga rewa ke tau. Tala noa I ma pe politiki. Ura ki tapo e kape. Ua tapo e tau lau. Tolu tapo e whamau lau. Koe ngai foi poin pe ke tuku. Toi ngā ngō fua kotoa. Tapu pe foi tolu koe ni. Pea wha tapo e whakapo uri. La e te sio whikita e ke whakapo uri e tau tānoa politiki. La e tau sio hifo ki e homo ai lotu e tānoa politiki. Moe kape, moe tau lau, moe whamau lau. Foi wha ia koe ke tō me politiki kai. Tō atu e tau tānoa politiki. Whawhoke atu tonga, ko ofa lahi atu ka tek moto ko tō pe mo mea mai kau tatau atu. Malopi to palofesa wha malo atu he lava ko ia da polokalama tufunga fonua alo au ke ahoni. Ta toki whelo aki I he polokalama I he taimi tatau pe ui ka hau. Ofa atu palofesa ki ngā ukwhai. Ofa atu tonga malo. Koi.
kainga whamalo lahe ke te mautolu I he lava ko I tau proklama TUFUNGA FONUA alo au ki he weekend ai o ku e te hoko pe tau proklama ko I he taimi te tau e kahau o ku ke ai pe tau proklama e he whahoko atu I he toinga ko weekendi ai e lava ke o atu hange ko e whawhango sai o ne e o atu I he taimi taha ho ata pongpongi ko e whatwhanua fo o ku amanaki ke o atu moia I he weekendi kai toki whamahina te taimi ko ha taimi o e whafofonga ai une lotonga I Australia ke nga ke ma po fe ai fe tu ia seria ku ai pe lava fa hoko ate da proklama mo ko ia he weekend ko proklama ko ia ai au fa hoko mo pe mo e minister ko ia o fe fata aki pe mo e fala fa economica ai o ku tok fa hoko atu ia ki toloi ke weke ka hau ko nga he ku lotonga flau ai minister ki Britania ai toki fa hoko atu a proklama ko ia I weke ka hau ai o ku to me proklama ke o atu ko e tala no ako mo politikare pe mo PALOFESA I no ke huakau ai e fa hoko atu mo ia I he a pongpongi. Ai ko ngahi proklama ia o ku toe ke whahoko atu pe miheni, whamalo atu ka tiki moto, whamalo ke tau kau sponsor ko ia, o ku nau toko ni mai ke tau ngahi proklama, South Pacific Loans, o ku kei whamalo I lahi. Ai ngahi kau taha ko ni, ai o ku nau hanga o mai, ai toko ni ko ia ke lava whahoko atu tau ngahi proklama ko toa pe ke whaau atu ka tiki moto ki a pina. Iha o fia mau no, fia mau ke whahoko hao no, te ke lava pe o whitu taki, ki he se whika ko naga noa balungi au, valu, hiwa valu, ki he South Pacific Loans, lea ke Starik Tupo, pe ko taha pe e nau kau ngā we, I he South Pacific Loans, te nau lava tokoni atu ke te koe, iha whahinga fia mau pe me South Pacific Loans. Ko e tau whare mea kai ko I seafood, I Heaven Kitchens, o kunau kei tūmalau te ke lava o mau mea tokoni me ai I he nau mea kai ifo ko e nau seafood I loto o tahuhu. Ko e tua sila peena, fitu taha F, Portage Road, o tahuhu, peka telefoni no awaua, taha wa fitu, baluono, hiwaono. Ihe, I Heaven Kitchen. Kaki ngatai e kainga o ku kei ai pe mo e whamana tua tupe e tau wharevala, Page Fashion Store, ku o si foki o kamatanga au e Page Fashion Store, te ke lava o whetu ta ke kea o se aina o uta fo ku o si au atu ki he wharekoloa, wala te ke lava tori mo whiri ai. Te ke lava pe o ke toe kumahalo ko e weekendi, kamatanga wika hau, te tawat mo na uta fo o wai, te ke lava tori mo whiri ai. Ai te ke lava o whetuta ke tō sila ko na o wharekoloa pe ko telefoni he wafitu, tolu ni mao no, I he Page Fashion Store, te ke lava o tori mo whiri ai, whahinga wala pe o ke whia mau, te nau lava whea ua te kai whia mau, kakai tangata, kakai whiwhine, whanau, longa I whanau, mau koto atu pe ia, pe mi he Page Fashion Store, I he whiga telefoni, ua fitu, tolu ni maono, pe koe walu ono, nima, tolu ono. O ku whia mau ha kau ngā ue, ke lava o whahoko, ka pau ke whakasio holo ha o ngā ue. I koe ngā ue kone o mau koe ni, I manu aripate, Westgate, pia mo Albany. Ko ngā he ko mo manatu I whako ko nofu au I whetu koe ni North Shore. Ko nofu au he kwhai kau wai koe ni Okalani, North Shore. Pea koe ngā ue ko mau oku o mai ia e ngai kau taha ki he whetu koe ni. Koe luk tōla he tau kāinga o ke nofu I South Auckland. O ke wha eke mai ngā ue ki South Auckland. Ka koe o ngā ue koe ni oku ata koe tainimi ke mo ngā ue ai. Oku mau ia ki Albany, ko Westgate. Pe mo wahe loto Mount Albert. Ka pau ku ke whia o ke ngawe leipa I he ngahi whetu koe ni pe ke whetu taki mai be he ko messenger pe ko telefoni no wataha ua no anima no aono no afitu no wataha
ua no anima no ano no fitu e lava ke fitu taki mai. Ko tau live stream o ku kei lava pe ke whahoko. Neo ngono whahoko te ngai polokalama koe ni i he lotonga aho. Ka live stream ko me o maulava pe o ato whaita. Whaita i hao whahinga katoanga. Māori putu pe ko whai aha pe ko hape. Whainga katoanga. Te maulava pe whaita i a ka pau kuke inu silani. Te maulava a ulele i atu o whahoko ia. A telefoni te tau pe te fitu taki mai. No wataha. No ua no anima. No ao no fitu. Ono ka ngata pe tau proklama ki au ni ka mo mea.